Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet Allah subhanahu wa ta'ala'nın bergen şu bulegi Ramazan ayı tamamlandı. Buleg çünkü bu ayda Allah subhanahu wa ta'ala bizge barlık mümkünlüklerini bergen idi. Ağır ay başka yıllara qaraganda tağın da ağırrak çünkü bu ayda uzun günler buldu, issiq günler buldu. Allah Teala'nın sınavı buldu. Şimdi uraza tutuşlar Allah subhanahu wa ta'ala urazalarını kabul etsin. Türlü sebepler bilen uraza tutalmışa kalmışlarga Allah subhanahu wa ta'ala izgiliklerine qarab ecir savaplarını versin. Menimçe bu yıl bir gene gün bulsa da tutup kalgan kişilerge Allah Teala kelesi yılda tağın da kengirek mümkünlükler verir. Bu ayda Allah Teala bizge özünün barlık mümkünlüklerini verdi. Allah subhanahu wa ta'ala rızıklarımızı arttırdı. Көңілләребезгә тынычлык, иминлек берді. Ихлас көңілемнән шушы якынлашып килә торган Ураза бәйрәме, Гайд фитр белән барлык Татарстанда яшәүче кардәшләребезне тәбриклим. Аллаһ субхана ва тәала тормышларыбызга бәрәкәт бирсен, көңелләребезгә тынычлык бирсен, ил көннәребезгә, гаиләләребезгә тынычлык биреп, бәла-казалардан сакласын. Аллаһ субхана ва тәала киләчәктә дә һәммәбезгә дә бергәләшеп вәгъдә ителгән җәннәтләренә Kerep şuşlay birgeleşip otururlar nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.